macam ke dongkam ini di paiba nama ke bor kadon hati jonga jopi ban rai ban jit yano ban penjob yano ban pendran yano dan nama kata-kata orang kentu yang di paiba ban ane sekmat tolong kibasta ya kawan jit di nong ini kbat ban simkia ban mi dalam kijong kido kena mengilak ban penkut ya kene ke jing ya kat tu ya ka vot jong ki paiba hang ne hapo kari ke bai ke jongi bat kumju kama khadu ngakwa ban ketu ye pi namal minta ki wei pat ki political party ki le se kisno hai kumdu ki le ki ai donation sakidor bar snong sakita ki noilam snong sanlak chutolak atholak ban thep ye ketu ka vot ka masa ban yabha ya ketu ka vot ka masa hendai ni kum ka voice of the people party gen persang ban khanglat kat pangila kenang makum kini ki kinong jia ha kene gajing ye teput kenang ma kene gajing ye teput kan long kemaput kenang ma ginyo i hado kanu ki paiba ki jomi kelas gautu sapang kene ka election nanti dena mar kata-kata orang ketu ye ki pasal pa kami bila Februari pa ngendon gajing atatin bangin yo ya kan nantam na kene ka sedang bertu ha kene ka sgi ka bai ne ko yoi ba ki paiba jong ka sedang bertu kelas start ki paiba jong ka sedang bertu kelas tip bumnu banjir ki kinoilam o kadalong ka burung o kadalong ka jiro ya bi namar babila rai banjir ha kalati ka badai ban ye tei badai snapan ya kene ka kenro jong ka ni ka seng sanyma kabala jat kabala pe ngin tei pat ya ka na gaji ye trailang ke jongi paiba jong kabri uinjal kret ngan pun ye kene ke jikran ke jonga ha kene ke por hai pra please bon please daru aku boleh cuma marme lagi tugi kantin pada bapia pergi yang ini skema paiba ada satu lagi but berkati ya kopi kampi oleh mesti menggunakan nevita kalau lagi kondi kopi dia agni kapur gan ai kapur syai presiden ramba jungi bain ai kejumpun syai ya kimat jongka parti bat banpesnu tu ini unong sosno ubah don sekini kita borgar nak benta kajishan kajopi kajanga pada syai kata kinong krisyan kina kilong kami jong kene kesno na kajisukya badaga jisnu it kikwa ban ai kung kadak kajisnu yai ba akan kapon kuntang aku di gini kilong kami banwan syakmat dan ai ini jing ai sunu jompi ya iba namal ba pi perang bagi anu bakalawe kikun jompi tan pernah yang kejungalam kejongi on khot yang kita kilong kami banwan syakmat banwai kai jing ai sunu jompi iba agar pada iba bersama pidang dak burung dak ini kilong kami kinai pi akan kapor aku dia kita tak sebagai public ini kadang yang liu malang syani ba unang yang malang syate kita dulu malang akan kapor dengan ais ndan yang akan kapor hai ba besar ini ada juga dai ya gitu gimana orang nadu mana bak sama sini ke pojok bagaimana pulang ya lama punya ini kecingalan bahasa Boron Bay kalau malam ubah pek kiri ya West Chanting District mak dami wanhi Rambai kalau pek nokni ya East Chanting District dan kini kira dalam uji kita lihat di sama Pak Ketua SIM, boleh lagi dalam di sama Hambatan Konstitusi, Pak Marbut Khar, boleh lagi dalam sama, maka Pak Kenan Lengkok Mangwat, Presiden juga Jirang Circle kepada Konstitusi, Akan boleh baru ki Pak Kibit kerja lokasi di Lampa.
Angkran tang kendiat nama Rasulullah lakran Pak Dami katung agak terbiang. Pak katung kali kimat ki bang Pak Bangkren akan dikapor pemerintah. Nama nama pendek Pak Cakui kejelang setai sekolah umulong. Rasulullah man perkemawi di Pak. Bagi im hagari sinsat Pak. Kamu ayu abang ong im hagari sinsat Pak. Emangi Pak o budget baru betul orang Basna. Emangi Pak o budget baru betul MDC. Emangi Pak o budget baru betul MLA. Emangi Pak o budget baru betul MP. Wenu MP, wenu MLA, wenu MDC, wenu orang Basna. Kini tangki syakri kejauh Pak. Hendak ke bangi ini. Kalau bagi Pak kintip dia lagi kilong kiai. Kita bagi semua bagi melampau. Kita bagi semua bagi kelak kena tahu betul. Mereka mau kata kalau bapak lah. Dia mengi kebetung. Ya kini keban syakri yang ini. Kamu wenu MP, wenu MD, wenu MDC, wenu orang Basam kini tanggi syakri kejauh Pak. Kapor kesyawang Pak. Ya kini pendai bersuatu Pak lah. Kamar kata kau, iko mabutip na doon matagasi, bapreng kapor kasyawang ikipat pa. Kapasusi kalau kita kisyakri kibangi kijutong kijujit mga kapor, kipinlang kambakla ya kapor. Kipinlang yaladi kikenra. Dan gisnong, banyak akan suruh na kajingkran juga dami. Mga jingkran kapor kajurha sa po gentles. Kalau man pati kapor kajurha pa. Kani kamjuja satai, sige jaga kita gisong mani. Hindi man alat, kani kahak ikhtiar ka malapungkong ipi. Hindi naman kita kataw kung ka voice of the people party, kabatwa manora ay kata kasinsya ka karar ka batuloy. Hindi na persya ay bakum kini. Balay doon gisong masyong ibanot man perngam iya kinong syong. One leg meeting, pitang leg meeting, pinumi o asyo, kani kabawa siya spasi. Balay ginot manong kumta. Nama kino sinshar ni kita syakri kita kino sinshar ki Bombay kita kenal lalu kawan the voice of the people hak kabor lalu upat ba ala yang ingin sinshar yang negeri kalau ipi upat ba ulum sya priam nak kita kino dalam semua alam dan menu banle bol upat ba undon yang kabor ban keren ban pensau susi belum basan pelatih Islam yang layak nanti. Lagi berpun kisnong ilang apa bawa we mapering kecingret mensim. Menurut teman pantau yang teman lain lejong. Piwan meeting ang ni bisngap bilek lo tentang pelaban penbor ya. Ingin pelaban penbor. Baik mau ngelawan pensai itu terpilih penkerjaan ini. Ini ada jeng start ke jupi. Dia mapi banrai. Shanu penjir. Lada pim lagi terbut. Kali semi itu nota kemudian. Namar bangaman yak nuy nuru na pwede kita kikatong anyon na tau nota. Kabamot, none of the above. Ayatin pa rin. Kabamot bangaman yung wero kanilit anyon na tau nota. Tetapi na ako na. Nang balabang kang. Iyan naman ang tagadaw, kung the voice of the people party, nilet, ipenshay, ipensruto, ihikay, ipensur, ikipatba. Bagi paiba gede berseluruh wat nom alat menu ban penelkam ya kata kapor ke jupi. Balik beri pilih kapor. Wargi saya ala kimle yo bisa kenyap. Dalam tak ke kapor ke jupi lalu mai kenjam dau kenyap pipi. Kunu bisa bagi beri dengan kenyap. Kunu bisa itu orang masyarakat. Bau penelkam baglai kapor. Bau nong walai kapor dengan tepi mengal. Lada don bau tapi ni yang persia. Kilong kami, sama ni yang persia. Don moro yang kapor jangan tepi mengal. Medi orang masyarakat secara resmi. Yang ini election ni berpilih orang masyarakat. Yang ini election ni berpilih ke sarkar, pilih ke election commission. Balar ke election commission kayo ikajingtip badon kum kita berpilih kinsyakem, kinsongjil. Lalu paiba obatik dia kata, namar balai lah penting. Kau tempan iki paiba. The voice of the people party kan penkubor iki paiba. Lalu berjumpa ke jepakat. Bagaimana iki paiba ke besar, iki paiba ke besar. Iko iki paiba begini memang besar. Kita kisuri ke senelang berat. Ikum gilang berat ndai kita mengisuri ke berpencot ke berular. Kayak kerjaan ni. BJP ketip makamlah bersuti dan Meghalaya.
penengkam da ke NPP kaya telok bat NPP kilong kerju ang ni mentah kim tre man penyeng candidate namar balai bagi kuat berkerjaan ya ke NPP Konrad orang kawai ke bot ke pibot ke NPP ke ni pibot di mudi kemudian ke BJP tinggi mentangi persya yang mudi persya ke BJP berlelek nombor kampung mengi kerfat dalam tinggi kerjaan ke NPP long mengi kerjaan ke BJP kerja ini kipai bapak kita stop amar kata kau begini belum kipai tak kita suatu baru seketangi ki dan nong peneliti ini persya kipai bapak dan nong peneliti mentah berajan election oh diselamat kenal harukom oh bincang yang baru yang itu parti dari job kita kinsa pengelai ke dustur ni nak senjata yang lusentang hai kadang kata kamat jingkular ke jing ladang adi ubri bolong kenta beli kadang kerap kecil ada yang alai sih bolong family ngam cuai pisang ngam aikiat ngam kawai ngam cuai baik ni ya buat semiti balik kita tak nak kerap kecil ya namar kita pagkatagan ni kakam simet na dyan ngam juang inunong ngim judan laga jingtmo haga parti batang man perkelana wajah susentang naiki penting ni upaya Semua mentah, tanamar ba, nagari upasimjat lupa, ada film je, kalau nganira behi film tre, apa yang je? Kata kita bagi upasimjat lagi kini kita menirap, kita jadi tengah tahu pertama apa ba. Kita tak nak kerem kita pangam jukren yang kata hujung alam election, nani kita kampai ba. Kadai kata kami yang junga, pada yang kesem kerja. Oh kita babi teman tangin deh bersyalam bakla. Ia bersuatu. Mengenai sebuah parlimen barang rakyat yang ada ini, kiban pensem ini, kiban pentingnya yang kecilong try, yang kendau kesiap. Kalau mengenai sebuah parlimen bagi yang kejengtuk kemapan, katong berjengi kedai katma persyai ke bangsa, katong berjengi kedai katma persyai ke jengtuk, katong berjengi kedai persyai ke jenglik siang kemat. Lada kamdan ke bangsa, lada kamdan ke jingduk, lada kamdan ke jinglik silang kemat. Hantu kata, kamlah kenti ulang renti ini barok. Ke jingkuak, ke jingkuak mengini samlang, ini imlang, ini roilang. The voice of the people party kamkuak, bayar ke sepak, lepas boleh lukurku, kanek tengah kawi galongi. Ibu apa barok kinong syong-syong kini, bentalem ini ke sepak, lepas boleh lukurku, agar negeri ke jing. Ngeri jayu, apalah kanglah, kicam, jom diberi pencetrai. Akan baik sepak akan baik kawan kajing kangkom di itu kita berkait dengan tim mundur tim kosniu bagai kasi kasawan sekajing kang tido yang anda kang yu do yang kita kita terima tersiap tim kosniu bagai kasi kasawan sekajing kang yaki kini ke sepak boleh dokter ku pengen kini ke sepak kesorkar kamu apa tahu kamu sorkar lo dia baru kesorkar kamu juga ingin orang kamu juga ingin orang jingri kampli lenti kumno bentli ke tiang ni doyong ni mau syun begini mau siap begini tray balai namari ki kalau ngajing mentoy kalau berkabu dari ni bengidan ni kena alam ke badan ni ngajing kli kita ni bilang ani balai kumpa kawan kata ngajing kang pomdi ani balai kawan kumpa kata ngajing kang di doyong kini ke betray doyong ke betray de gediang kini tray pada kai bepli kini kita besar lagi kon kita dah kebakan karma usai kini tray pada ke kambak ni kata badi bendung agak jemput cepat juga dalam ini kumno em ni abang walar walet TV ban play yang ani kini em kumno ini kita beri beli kom kata kamdan ke jing terhad jadi benua dia kata boleh kawan kata ke jing kang dia kata boleh menu benua kang oh play dia mar beri ulah turmur ya kemarin beri ulah dusman ya kemarin ulah pampathari ke dia ulah di pathari udoyong Hikai nak dah kau ikan lentik nak bagian pomdi. Hikai nak dah kau ikan lentik nak bagian tik mau kenti siap kenti doyong. Kenapa kena berseliu ya kemarin? Dalam dah kini ya kakak ya kapeng jaga jadi pada. Ambil kini aku mentah. Atau kamu dah show ke jingti doyong mentah. Atau kamu dah show ke jing pomdi mentah kadon. Tama kadon dah kau ikan rupam. Lami pembantu kau kunun temai kata ke high level. Kau kai doyong tu. Kau cari ki kambean. Kamu don pakai miki nomor bagian betah bagian nong sensar. Kata hari ini bapak orang itu, lentik kesingkin disniut, kita itu yang miliar rupiah terpar. Boleh, nama orang ini kecing kayu itu, Wadrim dan macam bikin, apa bikin dan kecing ini bagaimana nak kabur? Kaspak negeri ini kan lut. Kekajna asyik sarkar kan empoi, minang hiar magoi kasi, agak cintuk koki pai pak.
Kipai tak kimi orang kamai kaji kababiang lagi ni kesini. Dapat kajing kiu dor pat, kamar mardi ke kiu, kapai school ke kiu, kapai dawai ke kiu, kapai kali ke kiu, kapai wayeng ke kiu, kapai lagi ke kiu. Kiu kajing lut. Hanya yang kesam, dapat kajing ni gambar. Ini kuat nomor ketelawan orang ini, dia tangga sencar ke kanar ke buku. Padahal orang katakan nomrin, kapag isengin ka party, ini kan pensyai upay pa, hindi kan pentin ko kampanya upay pa. Hindi kung gini man tayo kinayalam sa NPP, kina shooter, kanya, ka PPP, o pra, batya, uba arden. Hindi niya iban ka lang nag-meeting ka junkie. Benyo nung kasyan, pra, ang nung kasyan, pra, ubalit meeting na itong balik shit. Atau kibor, bilang nila ka jing shit. Kamu di shit dia beri okey ada. Shomshit dia beri ofisa. Shomshit abayo shom kaliye. Wan na shomshit dia shomshit. Lepas ba bekerja ni ada BPP, umdai wa shomshit, umdai uli warham teman sim. Balai kan ham teman sim. Nomor kami kata ke jingkemen ke masyarakat nak dono masai si niwi ada jingkemen apa yang jingdo jingkemen. Kada ini mendai apa? Nomor kata orang ini mendai berapa aku kipai ba. Wa syairan bagla hakida. Oh, deputy civil servant dulu. Lalu Martin, wala man pinsisya mga bamsap. Nang-resign no, kung Emily, nga numulang Emily show. Ngiling ngimpat jer keteng kaya kita kipa bamsap. Ningyong bagadon kajing bamsap kabajur, kajila may galaya laptip ya kata baro. Laptip ya kata baro, ningyong ngimpat jer keteng. Tamang yung kumni, yung paipa, ala jing ibangin sinsyar. Ala jing ibangin sinsyar. Yan sa'y madamnot yung ikang bamsap. Bala dingila kau tahu di petisi besar bangsa belum ini emas. Kau gipai ba? Hana uang kuno. Oh. Kini kinoelam juga BPP kira-kira grup kinoelam juga NPP kemudian kira-kira kumar. Kira ini ana oh wat nembedur wat nebosli beliau mensensar. Mano ubajit kau gipai ba? Atau kamsyong upai ba yang oban penkubor. Nama kata tahu, kini mereka paling yang ikut kipat pak, banperi, dia kapor ke sini, akan mereka kenti ke pemerintah. Lari kipat pak, kipat kelah, mana wepi, kandon ke cima ke bakrau, dia keri ke jom. Keri ke sini, keri ke baplay ke kerku. Lari ngin layo, ia ke sensyar ke kalar ke bakau, minum induk ke kipat pak. Diberi ke mana keleng keri, jom ke pertai, siakan keri ke sini. Kipik benut, kipik nyapik, jangan negeri. Harangkat ke jinglengo, jinglengo balai pat kini kita rasionong hidup. Kehendong ke bahasa isok, kemarian ke batingan. Kiwa kita semua kita itulah. Kilum kiwa kijin kisik, kikrem kikrok kikshat. Udoyong mausyun mausyap. Dan ni ke sebab boleh berkerbu, boleh hidup ini kita. Mabang ini orang kita sencar, kita baik bagi berterima. Dengan jingle mentakkan lawan peng, upai tak beduk bat kita kita ruspa, kamu mau dari kita, kita bersih syari ini, kita bersih ruspa ingin saya pek, denim. Dengan jingle mentakkan lawan peng upai beduk, yang ikam di parti dok menilai, yang pahi balang parti ruspa, ikam seng parti himan ruspa, ngiseng parti ban syakli yang beduk, ban kenti yang beduk, ban yarap ban pula yang beduk naga jingduk. The voice of the people party kan ikut yang kena kata. Bangperat yang kejat menerima naga jingduk. Bangperat yang keri kejingin naga bangsa. Baban weng yang kena kejingin silang kemat. Kemudian agak sensyar kakara. Untuk pai tabi jom. Mari kita tahu. Upai ba mentahun hak balong besar. Upai ba hak balong besar. Tang samprat lagi senam kiat. Lepas ikat. Bawa jaga mengindi dengan aman tiap mentah. Menuju bendur pering jopi batang sampu apli. Hadirin bengiyok elaga jong kejelah. Wadi ke haban tiap. Lalu paipa kendek bendering yang menafikan poi ke por. Baik wadi akal air bendering mensim yang haban tiap ke tenong air. Mentah kami ke senong ke lakelanong ke senong ke pejabok tamai India. Bagata ke senong berniat. Kesenang berniat ke arah jaga mensing terkala bagi nak community begini kami ojam bagi tiap kayo gupan dari kalau penbang ke jingtim minta ginong senong kilinyar ya kalau air tang mendring mensim lu menut yo ke jingpang tor kal air bi awan setai support lum senong kalong kumjo kini kinum perkan yo paipa abadan kata ke jinglom paipa ke public hearing
Banong to upai bahu menjurnem ban ai ban sengkar khana gane isno upai bahu persha ki ong be ki ai be kim sanya ya gajinya upai ba kim sanya ya gajing sriu jo kamariang tang mengini ospa bagi pe kumno bagi bam gi show kitit pe kini kino ngalam jo NPP kamno gajing he ga jomki ki pulang meeting bagi tang pertapra phakem phasho keren benyu pra nado pastan meeting keren benyu Arden nado stang meeting keren benyu PPP nado stang meeting tu priyo pa yan tin suna oi ka syukran tang PPP aga jingong priyo so domong ha pra sa so man kung gani ka sinsya ben bor iko namar kata kani ka pali ngin sedang banwan ra ay ka jingla nado kani ka MP election oh ite mde mas na MP election ni alaman weng ni hatman job se ka sarkar jala Tandai, yin penher ki jing doai ki jing shong play ko ki pata. Why you play on plan no inangi yagani ke sarkar ne donbor ban plan no yangi nagani ke sarkar bangsa. Baru play you bagi syakri ula balik kampla no iki. Ula balik kampla. Apa yang ke jing sarang ko juki on kerja iki. Adan ke jinget. Namar kata ko ki pata wi. Kalau rai bendung sih ke politik. Aga por mengarang presiden juga FKGGP balik naman tipang kumus tangkum keseng balang yang lapau pertai anak job arajar pra ngasmutu tangga politics kampala aban peli yang ini kecek beriji dan kami kata clean politics dan ini kesensyar ke kabar kabut sungu yu play bubas kami ngaduk mentah tiba ka miok kalat bandung spa ini deh along like them beli along CM along presiden juga sehingga berkelantam hapok ke jelam megalia nganne iu lemang aku air spa Anam dan por man sa sitom gumne. Andre mentah nga sa apeng nga sa ko. Oh tangi Arden mentah. Kato ka Arden ru kai je. Ka keren meeting. Ka penun kam dot ko ba. Ka keren na ko ba. Kai pa di Gibril ban bam bisa. Oh ngai nga Gibril ban bam bisa. Hang ong Gibril. Wajuli pan bisa ni candidate. Tamalar piyo ada don ba bisa ya piyo ka for election. Dekema wanang kublay shibun tamaga but tahu prana. Bayangong benda namar dalam dalam kerjaan Gibril. Wei bala sim bisa kelas mobi dana. Kelas mopat dalam kerjaan em. Dari ijit Gibril dan Gibril ba bisa. Kena ngi penskan ni kapap ngemat na kapap. Dari hang ni pak baratu na ayununu sama sampojar ko kili pom ito bosong dukan kusim uli upom wala penskan mega pap pomre dari uyak ni tu wala penskan mega pap nyapre kapap yu kamangile abangi jit yo pre ni ka pre batsa ni penyak mega lawai jingi ni kun gi jingi kalam da tet ni penyak mega lawai gi jingi ni penduk ni pensai ga ri bagi jai tembe ga ri ga jingi dari jit yo pre ni ka pre batsa kam ni ga jingi jit ni ga jingi syafir Wei bila syafir min jemdau serta jim. Mentang ni kuble ngapi orang pak kuble edau. Kapoi keleng kipai baki kuble edau. Ngarung singi yogyak kipai baki kuble edau. Orang pak Arden edau pek nomor 4 syafir ada mentang kipai. Kata kali bagi don kamban sekoto. Yang ini yang man pen edau. Om tang yo pak Arden dia cek beliau. Yin pen edau yang di nang ni smart. Bandung syafir. Nyimpang tang sisen tan senam. Nim boskol pun dengan sen sansnem, nim don kambam dengan sen sansnem. Oi bandon kami kepisah, ngidon kami trace tom mengini oi kepisah, ban pendak ban pendiang. Ayah ngasem nomor kepisah ketika oi ni syakri ke mengidon kam. Andai kam dapat pengin syafir kamaka. Aga for election. The PPP, the Voice of the People Party kampo ai ki pai ba bagi yang lain UMLA dan UMDC ban pan boycott by dawai. Dari ke kamram juga sarkar ban pendiang di jaga puli. Dari ke kamram juga sarkar ban pendiang di jaga sumar. Dari ke kamram juga sarkar ban kentiu nongrap, menjadi nongkran nongrap. Belajar election sam skin rap, ice skin rap yang bandon ke Peru. Kata dan Jumat. Kalau dan jangan election sama akilik training ke Kamri Cingri. Ada kio eka sermat kio eka servikit. Dagilik pan skim. Bagindan pisah bersenasem, degilipan skim bentik kunsiang remyo, terajan election part sam skim siang payu pembeli siang ro. Wan rak sega siang kepada bar kepada tat kepada pang yak lut sega siang macam asem. Kata ni kerkom syakri paiba, kata ni kerkom kentiu paiba, ki shule tangdep ban pendek yu paiba. Oh
syua kita ini kau giseng kita balik pelong meeting tengah yo. Mentah panjang dia lelong yo di pelong meeting hayo. Syukur baik kan kembali mengi, tak kembali pada ini. Dua dia, bapak je BPP nama boleh buat bautut. Neng ngin nong jai jai, kat kenai terik ngin pelaj dia ke jingdom ke jingi, agak tu kebut sau terik ngin syap jingkanan. Kata ni ketong, jong kepoi untuk people party untuk kata. Nama kita ngiwan ni mantra ayu ni, bukan dia ujungi, nong yang ujungi. Bonong orangnya tai, bukan ni sepuluh Delhi punya tai ke jingi. Lalu ni pai kendia cakap kerana puri, upendap nadu matrik ulung kuna ubumina kebatesta. Matrik upendap first class, PU upendap first class urung first 10, urung agak top 10, urung 10 position. Agak bikam urung first class third position. Agak MCOM upas first class, upas uyak MA agak economics, urung artli kita ke master degree. Upendap lu agak PhD lagi kita ke doctorate, naga terala ay nami u doktor Ricky Ejesinkan. Kami kata, keketan dan balapan kami u. Kita kidan sekiwi kecilong, kita dan kami u alam. Bakawa ini kita akan kecilong balapan syania. Ulang ubang ila aban syania. Ulang upan ini kecingkit kali. Kita akan iki qualities dan kita kecilong di bawah alam udah bandan to kita. Uni untuk melihat marai siapa Delhi. Melihat bat dikasal lah. Kecek beri kawan pak bon keren ni kecek juga kecek beri. Idan Simon kijing kita lasyak tak kita lebih tak. Apa kan ni sarkar NBA kita syukur yang baik. Kan ia berhukum melawan Port Delhi. Jayu mention senam mentashi senam Arsenal. Kikun ni kita pas BA become BSc kita pilih saya kata exam duet kata entrance test suara kini MBA MCOM. Dari kimpas saya kata kimio. Bandan jaga apa jelah boleh sebab jelah bon kita pernah nomor kimio lah boleh sebab. Mentam day tengi tagi bapas BA become BSc. Segi bapas pas 12 dia pilih kata CUET. Nama la syukur yang malak dengan negara sarkar mendan nong esat. Lampit kan nungut ki samlaji ki balaban penting ke BA ke become ke BSc ini ke kenti ke bawah. Balai magimban yo to MP. Bukan keren anti parlimen. Nidan syukur kita nak terikam juga sarkar penting. Ani ke jelajing. Amdan betukar, nakatanaw yang bahak kawan ini benyo, sabu-sabu naga sispa, haga grup C, grup D, kabadi benuan singi kitrai muluk kitrai jika haga yok kami jam, hagi tuki office jangka sarkar pening himyo, tersudah ni ino, uni unik menyesat, bantawai kata kau. Osmo pula, kita kena dalam jangka NPP, di bawang, bagata ke singeki, jongi yang kata ke bahak tungkam, ke penentoyu garu. Kuno kan penentoyu garu abang ingeki persyak, yang kata ke polisi ke babakala. Hari ini kita singi dan di sana kita orang ibar dan ani kuno kene ke kampulit minta. Nakalaya cari yuk marka juk semua. Dan oleh daily bagi mengi ke BPP tamar kat juk dengan dia show. Angin bagi pai tak kita mau ke aspa afui kenta. Umdai bagi selik tiaka yang tai. Dalam di bagadan kata kajing sengoknya kalau kerawi ki konsama. Dari kita sekarang ni kajing orang tinggal ki kimi ki kau senam arfuar. Balada kata kajing kampoi sinu dia perston benar berjubah dia kata. Nama udah deputy chief minister udah fasi. Perston udah dipilih. Lalu kerana itu mana? Orang berkata kajing kampoi sinu. Kapeni begini kita kajing cuma ban pun prom. Ya kaya kabat kilarai ban penai ini kau kita tak. Nyempet dari nyemla ban penyok mentah. Upai baun pret begini. House nem apura. Lalu nyempet kaya kepada banja. Watang dep election MP kau kita tak. Kita keren sama empat. Kita semua tahu lagi. Kenut buat rapor. Ada pun pergiwan kerupun lu. Kinut mempakem, mempaksok beliau. Kan dah kelayok ni. Lempik. Kumus sama, bayak itu kena bersama. Dan ia dulu tapi lah syok. Kalau dia kata sama, kami kelak wud-wud baru. Kata sama, kata hitam. Kalau yang syok ni. Wadah sunan mana. Kalau dia kelak kata start kenang tangkum ni dan yang lang malah dak takti ni mana syok mana malah syupinya sunan. Kenyok kan tresu. Tinggi kita kum gini di syakri ingin alat berkendang syakri.
Ngisu apa nga kapor? Menili. Kata kapor rakyat mentala PRL Afsal. Arsal Afnrio Afnrio Mak Beso. Kani, kawan, nawang tangin kot jumut. Kajing job kajing MP election, kam datang kajing job dia ke MP election. Kani kajing pendap, ya mau jam mau beningkong. Asyo abang inyo abang kurup dia kapor sensar. Ha, ini kisnem ke bawah. Nang ni squad ngin kot jumut wan NDC election hafra. Wan MLA election hafra ngin wan ra jingla. Kalau ipi lagi pak jisnya, ya the police of the people party kin nombari dalili ya. Kin benut. Ngai husel lagi ni kita. Husel lagi ni di belum diambil pemulai mentah kat sebalik ban pensiun tu bagla. Kita jika kita bergerak apa social media. Kita jika kita berkontrol apa social media. Nasi sungsit behopra. Mentah di rumah makiru ban kontrol pada kebasniu. Ban keren penerem yo padar yo pastor ban temsi ban tensang ban ang pra tang ban penduna mingi ko cepat pak. Nai nagalang gajing ilaong. Kapati kan leye nginum sya ye ke bakum gitu. Nada dai ginong tersan jingirung nyempua ye ke bakum gitu ginong tersan balik ban temsi tensang apa social media. Nyempua ye bakum gitu ginong tersan begini benyi ko yo padar balik penerem yo padar yo pastor. Nyimdon kami di bakum kita ginong tersan. Ikwa ginong tersan di badan prom. Namar ngilong nginya dak akor ke prom. Maka kapati kan simkia ngitip ketuta kadetang ke bujung ginong syur jungi ban peluang bupai bang nong penuh ni upra syukran namur ne upra ujule sungsit upra usyid ham ne umle sungsit upra ukran daga akor ke prom umjukran daga kremakor upra umjuthak jingre dengi ko persya ya ka hapren ke jingha ba ke jingsiu ya bele persya ya ke jingsiu ya bele persya ya ki kam thok ki kam syukur kita kiwe tang daga thok ba ke syukur kini alam yo pada kanusin ka thok ba kanusin upai ba insya thok nomor terau kani kala ke por ini bangin kendit bandre kiong pra le ayu setas ko Delhi mereka basuk nak kalau pai ba umte kule ayu le ayu tamaman tangila rai ban penjok yo pra kajing rakti ke jopi ke saki ya kata. Mana meeting ban rakti ban ini lupa bala lupa. Dalam dah day ban aku cuma tadu kemensin. Matala kentui bi nang ne syakmat. Wasya mangki jaga petu jongpi. Ba menu kita persya ipi kin pibo. Let ban penun kamera ke jogo hok. Bala daga kutno kajing tebut ngem de ban sya bagita kiusnong kin penut jaga but daga bagi PM. Lara tep tam do pawang ispa kan sakut ketua bahasa. Wat nom alat ino betul. Upat ba udah bantu ke bon. Namar ngi magari sensar pat ba. Balingin ting itu orang basang. Balingin ting ya kita ki amene ki MDC ban berem. Balingin do ban berem namar ki ba bi ki pata bi ki kendi. Balingin berem yo ba yo banang basta. Balingin berem yo basta ko sempang. Ki penting nama kata ke voice of the people party kan hikai ki pai ba bagian sa ken syampang kira sibon ke bagi deban kran bai ngan haban belo pak syagwai ke cilang syatai syapo omorong na syukur pa ini syabangan pendut dengan ni ja tong ni yang lang agane ke pon ngene pertalang bagi kinong alam jaga party ngene perta ebok ngene perta edau kitu ki bala raikut bani dan benta ke puna persaya ke bangsa kitu ki bala raikut bani dan ban penkamau bikin dia ai pilai rai kartu ndai ngako apat ban keren nagam ta gitu ki berang dan apreng arjimut gitu ki berang dan apreng arjimut gitu ki bang MDC tengah rai opera MLT rai opera ska basli sama kani kamat kadi ke badan kam ska baswa kani kamat kadi ke badan kambang ko pisaba ako aban kren nagam ta kito kibrang dan apreng arjimut kibaong MDC ngalade brai upra MLA ngalarai upra nang niskmat kama MP te nampak rai tip ngan pra ngan tetina nama kakti sedali ka khamba o da sensar kakti ka pertai kam hiran kumne re em pai ba wan num bagala kinau balade de bakat seng kongres kambakala lade de bakat seng kongres kambakala ka BJP kanum yola ban sensar ya kan negeri ke jing nakwa bafit kan mawe kata lade de bakat seng kongres kambakala ka seng BJP kanum yola
ban sensyar ya kene ka ri India nangta kasing kongres kala sensyar bun senam hari India kasing kongres kala sensyar bun senam ha Assam kasing kongres kala sensyar bun senam ha Meghalaya andre ayu kilale ban penbek yauni port usam ubang imat jinge Hadu mentagi beri bijingi kidang Shem Shitam, kidang Emret Mensim, hajaka kaput, kem Shem le ko kipai ba. Kenau, kumbagalong, kabaratu yo kangat hako igasngi, kumbalong ka kanduli, kumbalong kini kiwe kijaka, manoban mudur ban posniu, baga kanduli kendana perega jing artin, la kapnu kendang la banong try, ya kata gesnong, namar jing kentur juga asam. Ka sarkar Kongres Delhi, ke Sarkar Kongres Meghalaya, kilale ayu ban ahengi ya ketian khasi, ban pendong lang tak ichidul kiklam le ke Sarkar Kongres Delhi, ke Sarkar Kongres Meghalaya, kilale ayu ban ahengi kilat yang jingada yang tak ILP kiklam le ke Sarkar Kongres Delhi, ke Sarkar Kongres Meghalaya, kilale ayu ban ahengi ya kata ke artikel lai Spanyol pui, ban penskam ya ke jinglong try ya ke kendo wasyap, ban ai la yu yang ini saisin bangin tray ya kini ki kam ki bangi tray la kalau ke kam di ke kam khai do yong la ni kam khai motion la ni ke kam ti mau ti syap tem sile menta ba kim dan ga bor kinuan ban penbi jingi pai ba ngin sang mai ngin pa yurang eta jingi o balik ban eta sport dali ringkat baga jai meriu ngin ya ki kat haduk baga skor jo sarkar India kan haban siap yangi ka jai meriu balarigi naga pilai yigi mizu pilai piton kam ban ai kumjo kadika hak ka jingi bat ka jirbi ka jingi kan ka bor ko ki pai babi tong ini pertalang bangla kan ka bor ka bamenta ringkat bangi kinangalam ya ka sharp coba ngin pertajam man pensawa magasnong barato paibahon ay ka jinggersan ka baklay lembat kiwi patisnong kibadan marjan magani ka kinti upat baduk unray yanu banpa sport parliament ndai kita ki high level ndai kita ki hespa ndai kita kiba pengembril ngenam ting menta yanu ko kipat babi jaga namar kata ngini perta hagani ka por ringkat bani kinangalam Jong the voice of the people party. Haupra! Kejam jai ke pesur beli piating itu. Ai panjam do darak tiru ban pri bang ini perta. Haupra! Publik isibun belayan kerku yapi iwe. Kublik sibenda wasoli nganu la bani kublik ti show bat ki pai ba mang haban pe sibiji ngapu por satai sapo omulong haban mare na wo satai ma kublik sibun ga sur ngai na ya shap kublik sibenda agi tergi kitin da pila ai yang mentang at pembras don kami tinggalawai kasur karang start kublik sibun mulai kurkui wi pai wi sihat tang kasur